Ebusian for me mama akwaba ediba Xposed GH. Onya be malimo elikem kwame amega and amatwe edi abro. Na asema abetu bia no onim se ye papa Sofo chiri Abosom. Den sensem bi na abeto ebra oka o na so se one ne yere awaware no omo go through divorce na omo go through divorce no se no ono wote na asore no eja yere na oni ho because nyankopon pe ne friend na yere ne de obeso na sekeke ti se ndes oni wa wonko e no hu se asore for no asore no se man dolls it wo hie bia apafo no ba be ye den e ba be do e ba be so na se ni ade ade nsem e okokan na nkofo bi mu se so fu se Abosom e wo Sofo though we are not against say uja aware because aware dey wo mu na anya ma wa fa but ohwe wo kasem a wa na obeka che Ghana for say ai wa fa yiri na chi na oni obi kwa akọ na wo hwe kasem a wo kasa o video di mu a na tumu say ne assistant pastor bi apprentice bi o ya say the backing vocalist at the church so ya assistant pastor o yeni na apprentice kasa na obogegum ene ade ade na nkofo di aba abonto ya beka say it just any kasa di it does not speak well ebi mo so enwenwen ni ade ade we na Angel TV for interview ye maame Dina Asamoah na wo kase asema ye ni ya pa recently e wa abrabo mu se onam yi anyuma wa be hu pa koso ye Sofo Abosom asem na papa na ekeka no entwe yi enya akona enwo se okeka sa ensem no na wonim se ono mpo no osi wo no ebre bi na wonim se nyamesom no eni se ne wo be ye udi se ne wo be dress but recently wo be se no nyamesom no eya akomam eni se ne wo be ye oni ye bi mu enya other factors but se ne Sofo Abosom kasa no ni ya odedi no enya fekra yenkotie ensem a e maame Dina Asamoah ekeka no eniyama bi famframa mu a mehu a mewura ho baako odi nkan ya mewura ho pa eye papa yi chiri Abosom die me koni straight Sofo Abosom ai so ani no yire agyan no wo ka say asoro dem for a man kura ho fe na esese nsoroma ni nyina jai nya so obawe wo mu nyina esese man ni meme nyina jai because ene man ni meme nyina ba yetimi fa wo mu esese wo mu nyina free na chi ba esese Ghana for di ye afutuo se nya Sofo bi aba ya wo ye nsankyerene na mudi akire no hwe da bia me ka se bra Moses copy fellow nim no Moses de ne poma ne to we dane wo no fellow so de ne de to wo no dane wo enti nya nsankyerene bia ne frɛ Awurade enti so Sofo watimi Bible kraka da bia me kasa wo Galatians 5 Galatians chapter 5 no o kyerɛ honhom ni ene honam ni ba kane no ne afiri so obi a oboduku obi a shatade tenten me na na medikai ba bre Awurade ma me benyine ye no me hu se ye ka honhom ni anya obi obotons ana obi onya ne suade akonfo nyina hunu susum ni maka na mmom de woni nyankopɔ on say spiritual one no konkron de no e wo Galatians chapter 5 verse 22 ho kon so ana obi wo honhom a esu edadi mi a kire se enipa we ho e wo ho enti wonyi ni se aye Chiri Abosom wo firi Awurade se unyuma na bedadi ana nyuma edadi se Bible say honam nyuma dadi pefe adwama abo ana aware mu so de menim ne se yesi wowuo ene adwaman ene betete mo ntem enti se wakobo adwaman na wo yire ka na be ma bo adwaman ma ne yeye de edikan ye nyina ye nipa honkonkron baako ne yesom no honkonkron be manim no oba anim oso obehwie ne honkonkron agu mrante ne mabaawa so enti na wo bi kasa yeso oba ampirichi a honkonkron na nam nipa mu ye adwuma ye ni wo honkonkron oye oba ene ye ni honkonkron oye bema ye nyi honkonkron no eyi nipadua baako ene yesom no Ebusian for I wow to ya wa wasumwa eye bi say e wo say Xposed GH I ahwefo amohwe e wo say enyamre
they train nimpon be a nim de efa our real issues no because I had to say our dodo no is still an issue to certain people because who dey bia wonam social media bebree you are learning a lot one who say ebi mu nim say our dodo ndo so any problem but then nkofo na di eni mo ya Sofo mu ni Christo mu de no they still makes us feel marrying one or two women is a sin and ohwe interview no me na ochame kwa me sheda ochame I sheda bisa maame ne dan Asamoah say so Bema bodwaman you see he was trying to say Bema what he was trying to end up is Bema bodwaman because since Bema to me for ba bebre no oba no ne no so pe ano ne betima ya den aware account ti won so bise shede bisa dan Asamoah say Bema in a contest no wo bodwaman Bema yes say wo bodwaman she was trying to access something and dan Asamoah bisa say see ewie ye bremu no obehwe ne ho konkron e de egu ne nkofo so enti konkron ba ye adwuma onfa woni oba ene Bema you see the right answer the man needed no that is not what he got you see sometimes Christopher are using the concept of the Holy Spirit and all those stuffs no coming into marriage but ade ayaka say enye nu sunti ene ye wo say ye call so amemu a then you should also know say nya ware ne ye de be call so amemu a hunkunkru or say obejimi me ne wonko a the life that we will live that will qualify us to go to heaven sa same way ebenya bre Xposed ya kan de ye be ye yakope nim di fo a omo enimti ewo Bible mu timu in a spiritual understanding not a biotic way omo feel bibia o Bible mu na no so that they will give us deep understanding about all this dua asemi ne kofaba ema ye nya asemi gina so because still now people are still having issues and problems because me can say 4 years ago be a trip oko Kenya president ni be do so no can say from today ya ye won brem say even legally a mema by their court law when you say since e be gas traditional there be court law no ubetima sa wale oba for Friday at their account they had their reason they were doing that tibusian for share video na subscribe my na so me papa mu ba bon see the video ba be cheche our dodo say our dodo ye na enye any emu when it comes to economy in all aspects of it say our eyema ye ne dodo no aye be ware dodo no eyema ye ana eye bonipu editie onyame me am di dwumedi ebro within the limo elikem kwame amega obetumi aframe efokent asende ebeseshia akra baba